Kalitang harsing ronghar lapet Ajok Thengpi Basapi Lekthepi Ahem men Tomon Thengpi bang turumat Thengpi Kejap ilan. Maso joki isi kita to kan pecuning di padupo. Dorbagori misi constituency ki palu hawar ki hat 109 Asian kang alu Dulamara kang alu kang Dirtiron polling station ki palu ang jok biya romikal Kalitang harsing ronghar lapet Ajok Thengpi Basapi Lekthepi atum Ahem men Tomon Thengpi bang turumat Hemarano Harvey arong kiduko Ajok Thengpi arong Kejap Ajok Hem ahiring tang rakpen Hem bapti ra ken Ajok ongdung Hem pen chenglok Hem hormu ki ongdung Kanahok Sida kombay ki mepen an parta arnam ki rap ki thepa pik per Ajok munit abangki aprana bang jok kontot tu pusi Herangkia bitung atumpen kahumri damakut kisung ki pove kahem tun Thengpi Basapi Lekthepi pen rong arada tumpen lamthi cepak langpon. Orang kan dia program keboi gelo lam ge non lada kemang ke Basapi Lekthepi kami cipolo ni punya blog lo alam ni ke di son si man si semua bangke thero lo kita klaim ke dong dia bang awet son orang ni kan senten kera pon di kar benglong atun CM Dr. Danglok hang atun EM sar pandemic training Lapen kisung gipotet Kalitang harsing rong Ajok Thengpi Basapi Lekthepi lapen rong arada tumpen kisung ahut nang rabdun vek thapusi EM recharge stock biapan kachuningri tangti alang li tumpen kaning jelam the ang tonpen RGC now. Ma. Oh, tarwe sidi bapu. Kadang ke. Adu macam dia lah, dia ni ada orang tu mati. Tak kebat. Te, kupiasa nak kena haudun ke? Ang tu nak lah, dia lu almari pandong. Ang tu sebab pandong. Pandong, la isi dang ke ni lambo. Kita lah on dia dulu. Hari tu di. Ton lah bilang tu. Ke dang ke basi. Muni kian te, muni kian itu. Muni thang thế. Thang thế di. Là nó sử dụng đang là sẽ đang phụ trợ lại rồi. Mà đang cho mình kháng thì có thể là mang cái phạm nhân thứ nhiều đại giác những cái mà đúng không? News report KTV News.